Ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus Luzon bihon Ay soko iwan sinunod kadang kotong Yesus Luzon bihon kadang kotong sandilo di Yesus. Sanang suaban kumadati din sanan at ako pakatilaw musom kanaw misis at ako di iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw da kasuaban da bayan no to nakapagitimong kaguyahay maya dat kay sisan min susuwab ikalansanan dahay dat damot at timpu dat pagisisan dahay maya ditit panambarasan na buras-buras no nga kariko ti tamodon nuno na pahiaway andahay maya diti panambarasan iti nga papansamok ang papagirat dahay kumadya. Tinasambayang dahay isang rantuhan Yesus. Amen. Maburas ako dat sanang swabon kumadati din sanan. Tumbayaan ako dat nga sanang ngay at apurimanan away andati dating pudan do. Ikalansanan da iswang kinodopon nipi kinapasikan dati nga ang alumis sa kinawayan dati. Sa kira na padharay alumis nga irin ni pamalahawan kadaw rin to rumikot ako na kumakinarahingan ge. Iri nakasari papisasarian dati ito konsikaw tako kinarahingan to sangim miyaw sangim pasi kano tako pod kung kalat kapag yangis-angis at ikakitanan da kay sisano mi susuwab ilabi dat sanong nga kano ta kapag mamurimon nuno na po it awayaan dat iswang kapasyon tadaw da bayna sanong kasabon nagi mantad dat tinimungan da aswaw channel hingga ko na po nga pisanangan kumada kayo kasabon na po bayna nga susuway di latulog panambarasan dati o insanan nga dusin ka iti na po pelajaran dati nga numan pa impohod iswang dat kisah para rasul pasal ko 6 ayat kumuwalu gisambot ka pada mulimo kumaturu gisom da opupusan tok anaro madilo gisambot limon pada talo harapan bay tandahan arumi ka to aruhay ko pio ngon pa dati imbulay ay tuluh da panambarasan dati da bay no o insanan nga dusin timpo na padendo nga ay nakarikot ako dit tikantakan dat tok pero di ka kes di ka ni habidit o padam talo na ribo gi palad ko di corona yan di ka pio ginumo gi nga ay haro kasari at lansano dati kumakinorohingan dot kung sihat-sihat ako dagi milon na po ato ka na daw mamanaw iho na po tid apurimanan kum ada katana ko na po bay-bay gaman mantan mantaga ka purimanan ni dimtok milon na po sanging kada di haro na pasunduran gi timpo na gidondo nga nuno na po yung manto ko pendalano nga tusin nga antakan na po dit pabolig gata hitid samok-samok tayo ka hitikinenan dahay nga haraditi sang ulundat nukasyo hiti nga dusin o insanan nga dusin ka o insanan nga tusin timpo dondo nga
iyo ti pia kantakan pemagunan dati nga o insanan nga tusin. O insanan nga dusin kasyo. Ada ti borosan dat it sonong it angaraat idem minamangun okon kada minamangun ino po hit pintalangon datang ulun nga insanan na pangadusin. Insanan na pangatusin. Okay? Nuno na po hit mandati she mandati pomungay do kumatulun ka umuan nga tapos pangusinan nga itong ulo ni Ribo. Okay? Mumuan sa ito ka dito ng sonong. Mumuan sa ito ka dito ng arat. Kag guwas na po na ko pwede nga tusin nga iya di mo Ribo. O insanan nga tusin. Okay? Right na pa ka online. Jadi mo inapod o gumuot ay kakitanan o gumutulun mintok mumusay ka na ditangarat. Mantad ko kinaratom aarohyan na tulun okon nagid mongumang dia nga mintong ima. Eh? Dusin nga iri. Sakira piad ikosono nga naman dati uwan sayo nga paingkuro piat tamodan dati ipangintangan na patulo ng dusin nga ka. Iti piya kay sisan natin min suswab nga ngayon napapasan data ko piat pangintangan na tulon. Oh, tusin nga ikaw ngayon nilo ka. Iya di namati at pangintangan na tulon-tulon na timpudan daw. Okay? Ikalansanan dati dot iyati na pod ipagilitan dot tumbayaan na kinarahingan. Nga, okon ko tusin nga ito kita dati. Tansi na pala pelajaran dati lebay na nga o insanan nga kinarahingan. Kinarahingan na po, hinggo na po nga hino. Nga may dati imbulay ang pangkuro ko mo yan dat nunupis piagalan nila o insanan nga dusin, kinarahingan na po nga, hinggo na po nga hino. Ina po di kanihab nga na imbulayan dati dat ipagilitan na po dituro at tulun dat ay numan pilio na angkat dat ang diakon. Iso na po mantadilo nga Stefanus. Segala-gala niya perlukan duit. Topo Timothy ay kaisisan dati nga perlu itusin. Mintang to kopi ya, mintang kopi ya. Perlu itusin. Ndo kagad dan tangolun di duit bukan segalanya. Nga ay sa na patusin nga susay makapurimanan. Sayra na po din no pili Stefanus ayat kumuwalu. Stefanus na po miyampay dat karunia di tinahak kinarahingan. Pinapaharoy di siya kaswayanan tanda-tanda ipagilitan na tulun na kugumuan. At kasiyam imbulay na di pira-pira tulun mantadit jemaat Yahudi inagirine tanda jemaat tulun libertini tayo ko anggota jemaat tepod di nga tulun mantadat Kerini mantadat Alexandria miyampay nagyelo do pira-pira tulun Yahudi mantadat Kilikia mantadat hitip panangidati Asia. Ina pa di tangaulo ni di nga mono kisimbar di Stefanus. Ayat kumuhopod. Nga iyalo na pa dim kano da sumap di kamilaan nagirusod di manahakot sa kadung kumadi Stefanus sot monong kiboros. Sayra na pa napurimanan kapuriman kawaya do may galidi ayat kumuiso. Iyalo na pa di nga batu api. Kuma piro-piro tulun do mo boros no korongo wihay disio dot karait
tahujat kuma di Musa om kuma nagi de kinarahingan. Manta didi ayat kapodom 2. Yala na padinga pinapaharod iso tinimungan ipagilitan da tulun kagumuan miampay nagidit wowoyon ngay para elder om nagi ahli kitab yala na padiham minoy menyergap panumpali di Stefanus minamagayat di siya na dila angatay pinatagwang ilang makama agama. Suway kayri numan nagi kadaw dilo at kapadam talo patagwang at saksi palsu imo boros iti na patulun tinga patilambus siya mo boros dot papakamuamu dot tempat kudus om nagi hukum Taurat. Nakorongaw yahay di siya minoboros at Yesus itulun na Nazaret di mandi siya payango iti kinainon o manimpan dat kaubasanan dat ipinawaya pinadalin manta di Musa kumadati. Ayat kapadam 5. Ang sana na pa'y tulun daw sa ngingirikaw isuanggat sidang makamahdi, makamaagama tokom sinumun sa di Stefanus nga kakito diala turos di Stefanus miagal na turos sa ulo ng malaikat. Wah. Iso na pohot ay kaubasanan om nagi kinasalimpunan om ino kausa diolo dat naratan di Stefanus nganuno. Hodit ayat kosiam. Ino po itangaulo ni dinga bersoal jawab dengan Stefanus. Nga aylo kala man tadi di imbulay na di ginaw di lod haarohian milo dati borosan dat aratan kanto di lo di yati dating pudon do nga mumbal ta kay ti kamon na bersoal jawab. Yoho nga aramayan ako'y kakita ti kamon na bersoal jawab. Moguhot om harahot monimbar. Haro paguhatan, haro simbar. Sayra na po pintalangan dati iti kamondot haro maguhot, haro sumimbar, nunun na mintalang. Kapagulo na po nga magyalala Paingkuran na pa'y apurimanan dati dating pudon do. Iya din na apurimanan dilo kadaw antakan nilo. Sa kirumay kasuanggit ay pagisimbar-simbaran isuang grup WhatsApp di mag-isusuay katumayaan. Iti piyahat sa pikit kasuang takon na po di tok mimbul kombal ko kasuang gulo na po mimbulay tigiran tumugod tok tigiran sayra na po gigina iti so dat mimbolotok labi po na misusuay denominasi tigiran pakunan iho na po tigiran ako irin ako kuan kud ako ko po damoy pinsuang iti di haro ni tambalo tok kosuang ko di grup pati tinga aramay ka kosuang ako na pag tigiran ako ko kita tumugod tigiran aratan ma ko sumono kada borosad imo gisusuay katumayaan kada to ko borosad imi suay agama Kristiyanam isuay ka Kristiyan ipiyang iyati piya sa PSD sayrad harati kamondat pagisimbar-simbaran soal jawab mimbulay natit tigiran aratan tumugod
Iya lo nakapurimanan di lo. Sayra no pod ayo lo kosoy bau dit simbar di Stefanus. Toh, mimulay ni aratan, tigiran, tumugod. Miminta lang ngahit, ade ka. Hari ade ka. Asal lo mimulay, ade ko piyosyo kama. Tumugod dori. Akon piya ka ilo magisimbar-simbar. Magihalala piyad ipos-pos nga ala ko na po nga tumugod tigiran nun dogi. Lep nun do ka. Ano po kasangalam sumaliwan dagi mo. Amanda may nagdid ako po yung suwang. Kumbala ko nakasuwang nga isa grupot ay dinominasi Adventist harohit magakunit Adventist nga haro kasusuayon ato ko'y ano mo ti alala oy iati nga amo ng kiala iyolo nga amo ng kiala irinan doh dat ikomondot tapuy jumpa tapuy nun ritid kapiruba na tapuy haro nakagwiwokon ngayon nun do si Ramo dot boinjin mungkin da ina po tapuy di nga isuwi na itapuy tiso Eldo Edson imbulay ni boinjin Eldo Andrew hingga pot sumikit kada borosod antakan nilat zaman di Stefanus ihati pia dondo nga kawaya takoy kapurimanan diolo say randad yodit alala toko tumugod aratan tigiran yodi haro di kagala-galon da tigiran nga ako ni tigiran nuka di Demalayo geram buri bagi geram ponigiran hiri nandad mo giatung-atung jadi ino pa dihit dati dat kapurimanan nga pengkuran na pa'y kapurimanan toko iya lo no kapurimanan nila tulun-tulun di may po nagkisimbar di Stefanus nga mantad ko hubungan kaisisan penyerahan di Stefanus kumad kinorohingan ino pa di kadawhit boros-boros i Columbus di siyo nga mantad na kuwasa da kinorohingan ato ko insalawon dat ihati piya puriman ka kapuriman to kalot puriman na di Stefanus ako nako kapuriman to kalot awayaan nila tulun-tulun na may panagkisimbari siyo aratan tumugod tigiran nga ilo kapurimanan di Stefanus nga kumbal to kay kawaya sayra na pod hara tulun na may panagkisimbar diya oy la ano na pa sumimbar iri ni pangahakan dat kinorohingan kumadati ino pa kaguhit it ginawaan dati nga nuka insanta daw sayra na karuba ko dit kantakan dot it miloh dot popogogor do ko posiyon dot rohani ati nga ato kay tumungom tu ino po hit moros-moros idi nga ro na kinorohingan kumadati puji Tuhan jadi mantad do kapurimanan di lolo tuk nakatalib na piturus apa nakatalib ni piturus hino pakasari imbulay nakagu Stefanus haro pakagu ka ngoyo di lo puro da Mahkamah Agama pamalantik kagu saksi palsu omay na di patagwango dahirid Mahkamah Agama pembicaraan ino pa iralan di lo dot ay monoguang kantakan nga ako mbal sumimban
Antakan dit pinasalip na tungag Yesus. Pinupataguang ilati kamundat saksi-saksi palsu. Sa irado korikot ti Stefanus, inapahit sikil dilo nga ay nakasimban. Kakitananda iri ni paling berkesan antakan nilo. Iyut moid haratit imintalang saksi palsu. At ako'y pansoduan gisam dando nga ilo na lo haron no hit mimbulay sebagai saksi palsu. Haron no hit paintalangon dat popot-popot dat iya timati kendalanon ka. Ikaw mo yan datid nung yari di kambing hitam. Kambing hitam. Tumpali doon dat di paintopot ka. Hinggo na padharo kuren po. Nga ina pa day ginawaan dati. Mantokod ilo na pada kamonda saksi palsu nga akon ko iyati. Ato ko na milad ilagon haro kasari mantad pa di zaman Yesus gisam dondo. Ilo na po saksi palsu nga haro kasari. Minta lang nakasari. Nga pasti kanda akon ko iya, akon ko iyo ho. Ada ti borosan da isuang kaugaman, isuanggot iti piahat pengadilan dadong pemagunan. Nga kada na dad ilo na po saksi palsu nga iyati. Ino pa'y dakwaan. Tuduhan dilo. Pinonondos dilo di Stefanus nga nuno. Ayat kahapadam talo. Iti na patulun tinga tumilambu sa papalambu sa berasit mangumang-umang. Dot tempat kudus. Kamu na pa dilalo nga ilo na sambayangan. Nagi hukum Taurat. Tumano dapat penulis dati iti ay buku pelajaran dati nga ilo na pa kamu na tempat kudus. Ino pa'y aray tandilo nga kinarahingan na pom hirin na tempat kudus ahin na dingin ko. Sayra na padhiri maka maagama haro kinarahingan na hiri. Sayra na hiri walay okon ko hiri kinarahingan. Ino po himan dilo nga kinarahingan na po nga hirid walay sambayangan. Iya di ihating ngayon dito sa roto ko. Doon naboras pagigyan kinarahingan na po nga nung kadi Habakuk 2 ayat 20. Karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Suway asa nang idintangan gi. Hinggo no di Habakuk idi. Habakuk padi nga ako gito. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ino pa nimbulayan iti panulis iti pelajaran nga. Ino pa hit kumayan nila tulun-tulun nga kinarahingan na po ada di bait-Nya yang kudus ka. Hilo na isyo. Sayra da korikat hiri walay okon ko hilo. Sayra da korikat hirid pasar okon ko hilo. Nga sayra na po pinintalang di Stefanus. Dat kinarahingan na po nga hino na po ka. Ilo nakadawhot dakwaan dilo tok mangumang isilat tempat kudus ka. Pengkurah to kayati kamu na tempat kudus. Ino po aratian dati tempat kudus nga gereja. Gereja. Iri no kakuan da sayra na po mamusaraw tokod gereja na po nga tempat kudus. Hilo na kinarahingan mo ino pasambayang nga nga hinamod to ko na kasaliwan ka mantad gereja no ay lanam SDA kanun. Tu ino po hit pamusarahan anggapan dila tulun-tulun nga kinarahingan na po nga hiri no walay sambayangan. Kada dati may tilombo sa ilot kapurimanan dilo miya galidi.
Kada toko pemusarod ino poy kinorengan nga hilo no girija. Nga nobor sige di baitnya yang kudus ki. Mantad ko iri ko purimanan dilo. Sera dan nembulayan di Stefanus tumugod dilo. Jadi iati kadaw nga kada toko no agal dilo. Kada toko pemusarod kinorohingan pemhino no dilo gereja. Sakira pod iya di pemusarahan dati ki. Hari Sabat toko no dosatiha. Hari Sabat toko no pananudut kinorohingan. Kinorohingan na po nga hinggo-hinggo nga hino. O insanan nga dusin. O insanan nga dusin nga boros sa wukon ki. Kamuno po nga ngono po pagalo. Kinorohingan na po nga hinggo na po nga hino. Ihilo dot rumah tinggi. Tu di hinay kinorohingan hilo. Hino hisio. Iko mo yung natulun dot iharo tomburio. Isiyo nga hilo. Hilo dudan-dudan do waig. Iko mo natin tuk hilo no matitiyo ng dorogon ka. Hilo isiyo di. Ihilod ponorian. Pab. Isiyo nga hilo. Hinggo na po nga. Isiyo nga hino. Sakira na po nunu na po nga tusin. Kinorengan nga hinggo na po nga hinohisyo. Sera na po dati opurimanan dati hinggo na po nga kinorohingan. Mogot dati kodu dati damo mo si karaton. Pay lisok ikotuwangon na ina pay karaton nga harohi ka daw dohiri nga mantag ko kapurimanan dati hinay kinorohingan. O tingayaman to ka na daw mumunsay di karaton ki. Jadi hinggo na po nga hino kinorohingan. Kamu na po nga hilo kalabangan. Modos ito ko. Kinorohingan nga hino diri. Hinggo na po nga hino. Jadi kada borosad igereja na di hino kinorohingan. Hinggo na po nga hino hisyo. Modos ito ko sorho no dati hiri kinorohingan. O sangulunan ko modos ko hinay kinorohingan do hiri. Nakura to modos ito ko. Mantadi di iri no di detuk. Dilo angaman di Stefanus. Nunu di pinendalan dilo. Pinataguang Mahkamah Agama. Minamalantik ki saksi-saksi dat gaudut. Minamudut, minampay bersubahat. Moid Stefanus no po nga onuan do hukuman. Nga sayra no po dat minintong yolo di Stefanus miagal di malay kataturos di siyo ka. Uhot na di imam besar otopot na kud iyo di Stefanus ka. Nuka Stefanus isuanggat kisah pasal 7. O itong pinay molahingon po kinongaw ko no. Kinorahingan na po di abantog nga minimbulay di siyo kumad molahingon dati Abraham antakan dahilod Mesopotamia dit ahapoy siyo minaiyon dahilod Haran. Ako na di basaw na kaimpunan gisa mo kapupusan. Nga ngayon tako na pala di kampokon ayat 51. Gumo na labi na ras di Stefanus. Mantad na pa dit zaman Musa. Paingkam kasyo. Gisam mi di zaman Yesus naman siya boras no kani siya di. Oy iyo ko'y tulun-tulun ang ako daw tulo ka. It ano nga sunat ano ginawa ano nga sunat ano talingo. Asaro ko sumapot rusad da kinarahingan. Miagal ay sa napisuwayan ako dit kokihan tadu ngay do kayo. Iya di ko nagisambo na iya ko nga iya dihi ka.
Nakuratu ni siya roy tayo lokokihan. Molohing ngay. Nakuro. Kakuaan na po nga, ina po ikaw boboyhon delo nga akong bala sumimban. Kada ko na tilombuso. Kada ko na tilombuso ilo ko basanan delo. Sa kiro na pod, na sila poralan, na sila polang, di ko molahingan dati, itaki, itadu, itapa, itina, na silap na poralan delo. Kada ko na susuy. Ilo na kadawan nimbulaya di Stefanus. Iyo kayo na hit ang ako daw tulo. Suway ko ako daw tulo. Ano sunatan na ginawo? Talingo. Asaro ko sumapot Roh Kudus. Ay so bida na ko dit komolahingan ko kihanda kayo. Iyati nga iyo di mo ti. Kaubasanan di gulo-gulo kada to ko lihuway. Ay di nga imulay no ni somboras ti di. Nga nailan to ko na pod aoson ng kaubasanan pia di molahingan dati. Kada to ko na tanudo. Ilo no la nimbulan di Stefanus. Yoko ni ang ako daw tulo. Kailo dihingay po yung tapot ay sumimban. Paingkura na po yung pinawon sa di ka malahingan ako. Iya di himanda kayo ka. Iyo kayo ni ano sunatan na ginawo. Ilo na po imbulayan natin na sunatan na ginawo. Nga sayra na po nakarati to kaboros kinarahingan. Ato ko itumanod, ato ko itanudon, ato ko sumimban. Ilo na lo kamoyan dat ino po ginawa dati nga ay sa imilamina nimban. Paingka nagitit pakinangahan. Korongaw dat paingkukuri paintapot ay sumimban. Yan daw nagidadi no nga ay ditimila kuro yan dat iti na di ko basanan dat mantadi ko kihan molohingon tapa gisamba iyahay na pati lambus ka. Kamoy na pa itong pinay nga nuno na pa ikaw basanan di boliw nga molohingon nga dati. So kira na po apatot to pa simbanon dati. Harohit Milo na kapiyom apatot na po simbanon nga simbanan na dati. Ayat ko mo limon na padamduo. Isay nang ko nabi-nabi, dit ada ko inggoriton. Inggoriton di ko kihando kayo. Akon na ko inggoriton nga patayon. Man patayo itulun-tulunin ako pagulo. Ipapabar dit korikatan di Yesus. Dondo numando ko inggorito, numando ko patayo. Nakatarimo ako na boros sa kinorohingan. Ipinoboros, pinorikot ti malaikat ngay. Nga, kau itumanod. Yati dodondo. Nakoylo, takono right ko boros sa kinorohingan. Nga, kada, takono tilombu sa ilo ko basanan dilo. Dot, mantad ko, popotilombu si ko basanan na molohingon ngay. Koylo toko hinggay apatut. Koylo toko kebenaran nakarati toko. Nga kuren pod iti na ko basanan dahil mantadi laid ka. Ilo na loki. Ilo na matiit. Tok. Kadang-kadang iyati nga tigiran ni bokok ito. Okon ko komoyan dat popotilombu siri. Mantadid it. Ako kahala daw ginawa no. Mantada ikorohian no. Mantan nagid it kododot. Ikododot dati it korohian na ginawa, korohian na tinan. Iri kakuan dati popotilambus. Dit kaboboyhon
kawawayoon kaubasanandit molohingon dati. Iri bo. Makon ka ilo right ka kebenaran. Right ka boros kinarahingan. Nga pengkurop ya. Tahniah kumada kodit nakasimban. Tahniah nagi kumadi sumimban. Kada to na anda do saira. Saira na pun nailan dati dot apa yang tunud apa yang topot ikaw basanan. Simban to kono. Dondo. Okon na pa ka ihatim isay po di. Sakir na pod ato ka sumimban. Ilo na pod tanganak ka tumilambus. Tumilambus ikago ilo dit miagal dati. Okon na po ko ihati isay po di. Okon na po ko dondo saira po di. Do sumimban to ko. Apakah ibu galon ngon po tapi ko don ko gaman mo. Kada na dadi dat ino po ikaw basanan dat mulahingon dati it apa yung topot nga tanudo ni dati nga agumo imati it kagal-agal po yung topot nga amu irinan dat isuang kapintangan to ko ikaw mo na malayod dalam dilema ipintangan pisimpangan tumanud ko amu miagal ko nuno ikaw basanan di lain hirinad iya dit miagal ko itimidu pagun gi ngomolobong bulid haro nga tomo ko tonggoy ihati no po dando tu it sukod wago oy gitan kasari dati oy gitan kasari dati haro nakaguti iti pantang ko iti magaganak gumu pa ikpatilombo si dati po tapi kan to kono lo vaccine po tapi kan lo vaccine gi mimbulay nanday panambara sandat ka tok itin po vaccine nga bot taon damong ilod pointopot kamo ka topot ti bot taon di lain nga dondo ay apat to bot taon nakuro ino po di laid nga sa kiro mamanaw tokod hinggo jalan kaki mamanaw gakod dondo mamanaw to pag gakod nakopod moy pod hitinopod dahay moy pod hela siba hur ka ako na pagkakarita mutu sa kurang-kurang bosikol jadi ako na ko mamanaw gakod paingka nagilot perkembangan iti pamagunan nga timpo dondo miagal ko vaksin perlu bertahun-tahun kakuan po nga dilay do po nga jalan kaki bayno haro mutu haro bosikol haro korita ako na ni dati ang pintar nga di tangulun ino po dilay mo ngirim to ka surat ta sumandak pero tulan ko rikot bobosod aruhay 2 minggu bayno sa kalip mata kirapan no karikot maya do SMS maya do WhatsApp tay kanuno jadi to kono di komanilot di live kono ko isuang do rohani isuang piadom pamagunan nga ilo na po kaubasanan dat apa yung tun do boros kinorohingan patut na dati tong kiadan manta ko dad ino po hit panonong kiad dati nga miagalitit ay sistem komunikasi dati po doon milo na po manta ko iti doon WhatsApp doon oy korikot sa kiro mo manaw korikot mamanaw mo hinggo na po nga sumakay bosikol sumakay mutu korita kapal tarabang korikot mano ko pa jalan kaki mo ikiki isay pa di mano jadi manto ka dadi lo boros-boros sa pagkinarahingan nga manto ko it
Sontob na podit apatut det tongkiadan iko basanan da apoy ngon tokot boros kinurahingan. Tongkiadan to kono. Man toko it sumimban. Tokon da tilombusan iko basanan da ako piontok da boros kinurahingan. Nga paingkurop ya tampinay. Haroy mo tigya kagat to nidi. Agat. Nakura tu agat. Suway ko kamoyan dati ko basanan da tinungkusan. Nga iati sendiri nga orohian igi. Orohian to koy. Paingkana giti isuang nga kerohanian. Osoro wida dati sumimban mantadi ka boboyuhon dat dusoh ngay pumugunan. Nga agat. Nakura tu agat. Haray ko borosat itinapagya dusoh nga aramay. Naging matigya ko pi oilan. So kiro na pod aramay ti dusoh. Isay di mumunsay. Nga mantad ko aramay ti dusoh. Iri na di mumunsay tulon. Nga kaya to ka makasilap. Ujong na menuju maut timoti. Tu gaji na pod ti dusoh. Upado sa ialam maut. Ino pa ikaramayan didi nga akon ko isuot tanda kapoilan de ino pa ikatutukan didi isa away ani di nga osonong. Isay no ko ilod aspaloralan sigog kay haraluang katagaayod miya galihingod di. Jalan sandakan. Haro di okito ko mantad po di lain nga gisom no nga iyo tinati jalan sandakan ka. Topot ka rin. Kaboboras ako di sa ulo na tambalot. Manaw-panaw ko kasi may sandakan. Mantad talupid may sandakan. Susuk ko hiridori. Ade kasi ama to kasi kada po dia kay Lord hiridori. Ihong ako gyarihan na susuk-susukon mo. Po sa gulon nga mo na gulo. Nung kaditi tambalot ade ka. Kosaraw na siya ino po hirid gulo haruluang. Haruluang tagaayo. Nga mga moit painulunulutilo. Painulunulutilo. Katimpak ka dinulo hiri kito. Koin so samok mo tidiri digi. Toto mo do na matusyad katakadi daw. So gulo na yung matid. Kudara ka. Nah, kumbal ko na baino ka. Kada no ditid digi. Oilan to kay itinapot ay kamoy na duso nga katutukan no pa nga asonong mo. Katalib na sa guluan ay kuno di kasi katalib ako na kaangis ako hundia-dia kokto. Kok kita ko di nga minindi sandi may di pilong nga hiri susut ka. Sa kira na pod itinopaduso nga oilan dati dat katutukan na pa nga akon ko asonong nga nakuro. Iri na kakuan dat takoy otong kiadan. Nga sa kira na pod oilan dati dat ino pa'y kendalanan katutukan iti duso nga akon ko asonong tong kiadan na dati. Nga iri ni kumon kud aga titi mo ng kiad nakuro. Haro igati karamayan da pinintalang itirogon mo. Iri nakukuha na agat. Nga pingkurov ya nga mana dati umbalay. Agat pati ko pingkurov nga. Oy lano po dati apa yung tunod. Amtang kiadan na dati. Sa kira na po nga dati ponoruo ilogi. Karay iti ongotusin. Raswa. Haramay kamo. Aramay mo ti. Imo maraswa nga kapuriman aramay. Iraswahan nga aramay kapurimanan.
momoroswa ka na pohom to oso nang isain datil lo harano pohoy poilihon dum oso nang isain oruhay kumun pa nga aramay bugarite di bo nga katutukan na pa nga ako ni oso nang ay lani dati nunununu hitit right kaduso mano pum ay oso nang mo jadi halik piad haro hiit kaupusan dati iti kantakan kapurimanan iti duso da kaupusan dati nga ay laani dati dat kaumpokon kaupupusan no po di duso di nga momorutum dati nga may ito ka no po umbala ito ka no minsing umbal o ngolomok na ito ka iti asaru to kay aratu nga atumbayaan to ko dat inapailongon da kinarahingan nga akon ko osadu domong dati miyak-yak ko di tanak kumanuk ya di pahilon to kanati pelajaran orohyano ko insan pod mong nyembulay to kon sinding dat haroson dihon dati haro kolomokon dati haro hikorohyan dati dusad it kaupusan dati nga saya ramo na pot ako mo ng kiyan pinsomo ko pori ko to ko kumakinorohingan mantad da dati iri Umulan itim mo isusuway katapurimanan torili mo gatong sinuwan kakakatong haroson lihon haroson lihon nung itambalot Yesus ka sa sarit ko mo ay soko iba sinulong kadang kutong Yesus na sombihon kano misisa to ka di iswang sambayan kinorohingan isong kerjaan sorga konsikaw dat so kadungno maya dat kasisa dahay misusuab do no nimbulayan dahay dat kinorohingan no po nga hinggo no pod hiti pamagunan nga hino nga asaru yahay dat modosi mogidu miyagali di kapuriman dat ahino kinorohingan dahiri mantada ko purimanan iti pengka nagi kaubasanan dat isuang ka kaposian dahay nga man hay uhupay damo ng kiad tunay landay di hingga hipon tapot hingga hipon huwan ang panudukan nga agumuot kagaton da kaposian dahay kanto biginaw dahay da rumikot o minsomok kumadia mantadno dat kapurimanan dat ikosanongon nagi it korohian da ginaw dahay nga asaru ihay mo ng kiad it boros-boros ang panhuan na kinorohingan nga kaswabon na bayno insan po da mumbalihay gumuli minsomok kumadia mortobat ihay mantadi ko boboyhon it kaindalanan dit amu mientok da korohian tarimo ihay Tuhan anuay kasari ihay kasiwatan damumbangan isuang kaposien dahay da tumano dia konsiko da sa kadungno isuang gat tadaw do bayno sumodia ihay tumagwang gat tadaw sabat may no patunudo lang dahay may patilambusi ihay dat isiriba dat pangintangan ang pananudan kumadia
Tinasamayang dahil suarang Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati da kasabo na bahay, no? Kapirubat ako do kasuwabon na hari Sabat. Hari Sabat malisuwag eh. Padadi na pasan dit minggu do bahay, no? Hinako po, asa nang papaindalan dat ay buru-buru na tadaw do bahay, no?